January ni som pariat sang ni som ni pahni thole ni a class 7 mathematics akan zir tur chu chapter 11 perimeter and area tia a formula ho karon soi fia don ani perimeter le area zon dan kan zir dona ama sa in hei hi formula ho ani a perimeter of a rectangle chu true bracket L plus B hi a formula ni chuan perimeter of a square chu 4 into S 4S ani ta a chuan area of a rectangle chu L into B L multiplied by B area of a square chu S multiplied by S ani vele a chuan area of a circle zau zong circle area chu pi r square ani pi r square circumference of a circle chu pi d ani kha he formula hi notebook copy tur lo thiam tur ania chu ka soi fe don ani heta hian perimeter kan soi phot don ani perimeter chu atlang te kwal asir kwal ti na khani maya chu circle hetiang thil kil li nei te kil nei howa hian perimeter an ti a circle ero chuan circumference an ti thung ani circumference an ti thunga circle chuan asir kwal hi hetia kwal hi circumference ni a square te rectangular chuan hetiang ho hi a perimeter ani hemi asir ho sei zong hi ani ta ni chuan rectangle chu hei a lem kha ni ta rectangle chu thil kil li nei asir helam le asir a in epte in parallel in chen hei po hi tikhan hemi le hemi hi a in parallel a hei le hei hi in parallel ta ni chu rectangle ani ta chu rectangle formula chu rectangle hi a perimeter zong ro ti ni ta se perimeter chu nge kan ti kha asir kwal mo hemi sir kwal hi hemi zon dan tur khan ta ni a formula chuan true bracket L plus B ti na ni L chu length a sei zong ani a chuan B chu breadth a zau zong ani ve ta ni chuan a omzia chu hei hi a sei zong hi 10 ni ta se length chu 10 ni ta se chuan a zau zong hi a breadth hi 5 ni ta se true L plus B ti chu L aya khan a sei zong kha 10 kan da anga plus B breadth a zau zong kha 5 ani chuan 5 kan da don ta chuan kan bel don ta ni kan zong chuak don ta true le a bracket chung mi kan ti fel ma support anga 10 plus 5 to 15 ani ta ni chuan bracket kan thriat anga bracket thriat don chuan bracket kan pai labowa multiply a puntir na alo changa true 15 zar kha true le 15 kan puntir anga 30 ani mai ta ni omzia chu 30 hemi sir zau zong kha 30 ani ti na ni chu tiang chu adik le dik lo kan proof nan chuan hei som ania an hnuai hi som ani boka helam hi panga nia panga som ni nga som thum khati khana kalta ni chu rectangle area or perimeter asir kwal zon dan ani ta ni chuan square ani chuan asir thil kil li nei asir pali te in chen vek hemi sei zong te hemi sei zong te hemi sei zong te heng kil pali sir pali in chen vek hi square ani ta ni kha square a perimeter a circle sei zong kha
zong du don ta ila 4s hi a formula chu ni ta ni 4 le s chu enge side mo a sir pakhat entinan hei 5 lo ni ta se sir pakhat hi 4s ni chon 4 le side pakhat se zong 5 kha kan pun ti ranga 23 4 5 are 23 ti na ni chu 5 5 5 5 anita 5 pali chu 4 23 ti na ni chuan khati khan perimeter omzia chu kan soita a in tv kha han en chin ta ula a perimeter in chu du don chuan in tv kha a sei zong in vate anga chuan a san zong a hlai zong kha in te bok don ani chuan a sei zong le a hlai zong kha in belanga chuan pahni in puntir don ani a sei zong le a hlai zong in belanga chu true in puntiranga chuti chuan atlang kual as tv tlang kual sei kha eng ange tv tlang kual hi eng tia sei nge pot mar tai la eng tia sei nge ti kha in thei don ti na ni chuan area kha kan soi vele thung don ta ni area chu ar hemi a chung zau zong kha ni mai ta area chu rectangle area kan zon vele don chuan l into b length le breadth ka puntir top tur a length hi 10 ni ta se mo 10 cm ni ta se a breadth hi 5 cm ni ta se 10 le 5 in puntir top don ti na ni chu a length le a breadth 10 le 5 in puntir chuan 50 centimeter square ka kha centimeter khat bial lir ka somnga omti na achunga hen leng ti na ni don ani chu rectangle area zong chuak tur chuan kha formula ha ta ni entirnan football playground hi rectangle ani ta ni football playground kha rectangle ani azau hle maya hi a area meter engzat nge a area tin zo an zo cheu chuan field sei zong kha in hrianga a zau zong nen field sei zong kha meter za ni ta se chuan a zau zong kha meter somnga ni ta se chuan a area kha in zon don chuan a length a sei zong le a breadth a zau zong kha in puntir don ani za le somnga in puntiranga sa nga lo chok don ta ni 5000 meter square area kha alo ni don ta ti na ni chu chuan rectangle area zon dan kha ni le ta a chuan square area chu side into side ani hei hi 7 ni ta se 7 cm square chu a in chen vek don kan ti kha hemi le hei kha in chen vek kha square ni wangin hei hi 7 ni ta se 7 cm ni ta se 7 vek an ni ti na ni chu chuan a formula chu side into side ani chuan 7 into 7 ania 7 7 are to 49 centimeter square mo kha a area chu ani don ta ni chuan circle hi kan en le don ta ni circle a hian area le circumference kha kan en le don ta area formula chu pi r square ani chuan hei hi hemilem hi kan hmunga hei hi pi ti lam tur ani mo chumi chuan atluk pui chu 3.14 emo 22 by 7 emo hi atluk pui ani ta ni chuan he circle area kha circle chung zau zong hi kan hredu ta a chuan chumi hretur chuan pi 22 by 7 emo 2.14 emo le r square hey r chu radius chu circle alai tak chan le alai tak le atlang kual inkar zau zong hi radius chu ni maya
chu radius r square entir nan hei hi 7 centimeter ta se 7 square ni chon 7 le 7 kan punti ranga mo pi r square ani chuan 22 by 7 multiply by multiply don r square 7 ni ta se 7 kha square ani vain voi ni kan jek don ni 22 by 7 multiply by 7 multiply by 7 ti khan kan jek ka chu a answer kha lo chok don ni area square khan o area a zau zonga chuan mo chuan circumference ani le tani ni china kan suyang khan circumference chu a zirlaite kual zau zong hi o thui zong entir nan circumference chu helai tang hen te tan taila ta tang kan te a he tin kan te kuala he te kan te a sir kual zong khami sei zong kha circumference chu ni tani khami formula chu pi d ani pi into d mo chuan pi hlut zong kan hreto a 3.14 mo 22 by 7 du zok zok kha kan mang the ani chuan d ve thung hi line kalau su tel lawa d chu diameter ania d chu diameter chu alai tak hol tlanga asir ton isia circle lai tak tal tlang tu kha diameter chu ni tani diameter le a diameter seizong le pi hi kan punti ranga chu chuan hemi seizong atlang kwal seizong hi lo chok don tani entir nan hei hi chin kha radius ka 7 ang khat kan ti chin ta kha ring tlang taila radius 7 ani chuan diameter chu hemi hi tlang che radius chen che khani le don ta radius let che kha diameter ania the radius kha 7 cm ani chuan a let kan ti char chuan diameter chu 14 cm ani don ani chuan circumference zong don taila pi 3.14 multiplied by 14 khan kan tianga chu tianga ni lo po in 22 by 7 multiplied by 14 kan tianga chuan he circle hi a circumference chu kan hu chuak thei don ani tikhan ka soi zo a voi khat en na khan in hre thiam lo me theya in hre thiam lo chuan han en non ula chuan in hre thiam mai don ani chuan a topa in hre thiam hnuwa hei hi in lo copy ang paper o hei hi in copy anga tikhan in pause mai anga in copy anga in lo by heart don ani perimeter of a rectangle chu true bracket L plus B perimeter of a square 4s area of a rectangle length into breadth L into B area of a square side into side S into S area of a circle pi r square circumference of a circle pi d hei hi nota in lo copy anga lo thiam tur ani don ani